Nyo ke tanya di Aceh benda tu pek Sabah Keraba, Sabah rumpun bahasa Indonesia, Sabah perdaya ke tanya bina santri-santri dan ulama-ulama yang ada di Aceh. Nya drone hande je pegah. Tapi pekon karena murid-murid yang semua di Aceh dua boh sember tungku tu. Yang pertama Abu Kerung Kali. Yang kedua Abu Yam Dawali. Ya Abu Kerung Kali dekat tungku-tungku yang raya ulang lahir di Aceh, termasuk Abu Rubai, termasuk Aceh Timur, Abu Kerut Intang, Abu Luk Tukun, lalu lain-lain dum yang hana tinggal di Nalun, termasuk Aceh Barat. Yang kedua Abu Yam Dawali. Ubena gurai-gurai yang sumber jino selain daripada Kerut Lintang, selain daripada Rubai, nyan Bandung murid daripada Abu Yam Dawali. Maka getanya lun ngendron tungku serumpun walaupun lun anak mia tapi awai lu so awai bu awame so awai malim awame awai lun bu awame pun ba Abu Kenere sabuh wilik lun ngayan di Kenere Thôn 60 lay mampat rồi ngà cả năm đến phải con nhà Abu Kenere tu cho Abu Kenere tungku Muhammad Yusuf tu cho Abu Hussein melintir ku Haji Muhammad seorang malim kan maka ben yang pengaruh ngalu nak wai lu malim tapi malim ron tapi hawai macam lagi hawai paju pisang bak mak ne tapi lu paju ron karena lu peng ron nah. Maka oleh karena demikian ubena getanya yang buat dino di Aceh apakah di Selimum, di Samalanga, di Lot walaupun nak heron mi buat lebar kan di Paklom, di Lamno termasuk di Labuan Haji dan Pantai Labu dan sebagainya seluruhnya adalah murid daripada Samalanga tujuh daripada Abu Yam Dawali. Maka karenanya getanya bek tamu pakai bek getanya urang Samalanga anggap remeh gop bek urang lain anggap remeh sanasuk getanya harus tahu kui nyan saboh urang ci munya saboh urang ci selalu getanya berdamai jika getanya berdamai nyan kapas munya kapas nyan baru idang pertipah yang kuat hadanallahu iyakum jama'in lebih dan kurang dua lagi mah